Reka nguhe ikaze ukurikira ibiganiro byacu kuri Newsroom TV, nizere ko umeze neza, amahoro y'Imana nabane nawe. Niba waramaze gukora subscribe ndagushimiye cyane, ariko kandi niba utarayikora uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bikugerereho ku gihe. Amakuru yacu rero uyu munsi ni incamake, ntago turi bujye mu magambo menshi. Reka duhere hano kuri General Kabido. General Kabido uyu nguyu umujenerali wavuzwe yuko yaba yatawe muri yombi. Uyise General Kabido, uyu muyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa FPP, akaba ashinjwa gufatanya na M23, yatawe muri yombi kuri ku munsi wa kane washize, ubwo ni tariki 12 Kamena 2025 i Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko umuhuzabikorwa w'abakorerabushake bashinzwe kurengera igihugu, ubwo ni VDP Wazalendo Amajyaruguru yabitangaje, uyu muyobozi w'inyeshyamba yajyanwe i Beni mbere yo kwimurirwa i Kinshasa. Ifatwa rye rero ryakiriwe neza cyane n'abaturage benshi bo muri Kivu y'Amajyaruguru, bamufata nk'umuhemu wagambaniye igihugu nkuko iyi nkuru ibivuga. Ni inkuru dukesha Media Congo Net. Ubungubu rero bamwe mu baturage ba Rucuru babihamya neza, bavuga bati kuva iyi ntambara y'ubushotoranye yatangira, Kabido yakekwaga gukorana n'inyeshyamba za M23, bivugwa ko yaba yaroroheje iterambere cyangwa se yaroroheje uburyo ibice byinshi byafatwa nkabonaga na Rucuru ndetse na Kanyabayonga kugira ngo abone amafaranga. Bivuga yuko ngo yaba yarahawe amafaranga na M23 kugira ngo ubundi bahafate muri ibice bahigarurire. Rero wahoze ari umufasha w'ingabo za DRC mu kurwanya M23, Kabido izina nyaryo akaba ari Sereka Kasyano. Sereka Kasyano yatunguye rero rubanda, atangira kuvuga agaragaza ko adashyigikiye M23, ariko kandi rubanda rwo rutangaza ko ku mugaragaro yuko yabashyigikiye M23 ku itariki 7 Werurwe 2025 mu itangazo ryashyizwe ku mukono n'umuvugizi we Auguste Dowene. Igisirikare cyahise cyamagana kugira ngo ikibyamagana, igisirikare cyahise cyamagana kugira ngo impu ebyiri kwe bishingiye ku nyungu zijyanye n'ubucuruzi cyangwa se n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, cyangwa se bakamagana ibingibi byo kuvuga ngo yigize ikirumira habiri. Iki gisirikare cyamaganye kwigira ikirumira habiri k'uyu musirikare cyangwa k'uyu mujenerali usanzwe ari umufasha wa leta, bavuga bati turamaganye impu ebyiri, twamaganye gushyigikira kwe inyungu ziwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uku rero kwisubira cyangwa se bivugwa ko kwateje amakimbirane akomeye muri uyu mutwe we. Abenshi mu banyamuryango ba FPP ngo banze iki gikorwa, bavuga yuko ari ubugambanyi cyangwa se ukugambanira ubusugire bw'igihugu. Urumva rero nawe yaba yatanzwe na bene wabo. Umutwe witwaje intwaro wa FPP ukorera mu turere twinshi twa Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, ubu ngubu ushinjwa buri gihe icyaha cyo guhohotera abaturage, nyamara ugifatanya na FARDC. Ibyo byaha ni ibyavugwa, nta n'uwabivuga yuko bafatanya na leta gukora ibi byaha. Gusa Wazalendo n'indi mitwe yose yibumbiye muri Wazalendo bakora ibyaha, ariko kandi ibi byaha bafatanyamo na leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa rero ntago yavuga yuko ibi byaha ibikora, ivuga yuko ari ukwirwanaho igakomeza igakora ibyaha bikomeza kwangiza uburenganzira bwa muntu cyangwa se ibyaha bigendanye n'ibyaha by'inyoko muntu. Ngayo nguko rero umufasha
umufasha wa FARDC akaba nawe ageze gutya arafunzwe cyangwa se agatabwa muri yombi. Rero mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 14 Kamena rishyira ku cyumweru tariki 15 Kamena abantu 318 biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'igitero cyagabwe n'umwe mu mitwe y'inyeshyamba ikorera muri iki gihugu. Amakuru y'ubu bwicanyi yatangajwe na perezida w'inteko nshinga amategeko ya DRC Vital Kamerhe ubwo ejo ku cyumweru yasabaga abadepite bagenzi be gufata umunota wo kwibuka cyangwa se kunamira aba bishwe. Kamerhe yavuze ko buri yabwicanyi bwabereye ahitwa Moba mu ntara ya Tanganyika. Yagize ati Moba hari umukuru w'umutwe witwaje intwaro cyangwa se umukuru w'umutwe witwara gisirikare yatuye umujinya abaturage mu ijoro ryakeye. Twabonye abantu 318 bishwe hanyuma imidugudu ihungamo abaturage benshi cyane. Namakuba rero ati namakuba mu nteko ishinga amategeko tudashobora kurenza ingohe. Rero Kamerhe ntiyigeze asobanura birambuye umutwe cyangwa se uyu mutwe witwaje intwaro, umutwe witwara gisirikare wishe bari abantu, gusa yasobanuye ko ubu bwicanyi bwakorewe abaturage bwakurikiye uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo za DRC aheruka kugirira muri Tanganyika, agatunga agatoki umwe mu mitwe ikorera muri iriya ntara. Rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kuba byaba bibi bidogera kubera ibintu byinshi birimo iby'imitwe yitwaje intwaro. Hanyuma rero umuyobozi mukuru wa MONUSCO akaba n'intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri iki cyumweru tariki ya 15 Kamena yasoje uruzinduko rw'iminsi 3 yagiriye muri uyu mujyi wa Goma. Bintou Keita rero akaba yaraganiriye na M23 ariko abantu benshi bavuga yuko hari ibintu byinshi bitumvikanyweho kuko impande zombi ntago zigeze zishyikirana ngo bigende neza. Kuwa kane rero tariki 12 Kamena 2025 nibwo Bintou Keita yageze muri uyu mujyi wa Goma mu ruzinduko rw'iminsi 3 yagiriraga muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubungubu iri mu maboko ya M23. Muri uru ruzinduko Bintou Keita yahuye n'abayobozi batandukanye barimo abayobozi b'umutwe wa M23 cyangwa se n'ihuriro rya AFC bahuriyemo. Mu biganiro bagiranye akaba yaragaragaje ko MONUSCO izakomeza kuzuza inshingano zayo cyane cyane izijyanye no kurinda abasivili bari muri kariya gace. Mu butumwa bwa nyuma mbere yuko asubira i Kinshasa, Keita yavuze ko ubwo indege ye yageraga mu birindiro bya MONUSCO yaganjwe n'amarangamutima cyangwa se yagize amarangamutima menshi akomeye cyane, kandi ibiganiro byagiranye n'abaturage ndetse n'abayobozi ngo byamweretse ko hakiri icyizere ko amahoro azagaruka muri aka karere. Uru ruzinduko rero rwabaye mu gihe aka gace kagikomeje kurangwamo n'umutekano mukeya uterwa n'imitwe imaze igihe, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rukaba kandi rugendwa ari mu rwego rwo gutegura raporo azashyikiriza akanama k'umutekano Loni. Rero urumva yuko Bintou Keita ari kwitegura inama bishoboka ko izaba mu matariki ya 27 z'uku kwezi kugira ngo azagaragarize uko Loni uko umutekano meze mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'abaturage uko babayeho nyuma yuko M23 ifashe uyu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu n'indi bice bigize burasirazuba bwa Kongo. Abayobozi ba M23 rero bemeje ko nabo biteguye kwitabira inzira y'amahoro, bakaba bashaka umuti w'ikibazo mu buryo bw'ibiganiraho gukomeza gukora cyangwa se gukomeza imirwano. Ariko imirwano yoho iracyakomeje ahantu mu bice bitandukanye
kandi rwose M23 iri kubyitwaramo neza. Rero ubwo ivuga yuko itazakomeza imirwano, ariko hari ibigaragaza yuko imirwano igikomeje cyane cyane mu bice byinshi ndetse n'ibice byo mu Kivu y'Amajyepfo, naho ibintu bikomeje kudogera. Rero mu rwego rwo gusuzuma ibijyanye n'umutekano, Bintou Keita yahuye n'umugaba mukuru w'ingabo za SAMIDRC General de Division, uyu niwe ushinzwe division, bamwita Monwabisi Dakopu, amazina akomeye cyane. Yasuye kandi n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abapolisi bahuguriye cyase bahungiye muri MONUSCO. Abangaba abapolisi mu gihe 23 yafataga umujyi wa Goma bahise bahungira muri MONUSCO, aho betegerejwe kwimurirwa bakajyanwa handi hantu. Aba basirikare n'abapolisi bashimiye cyane uyu mukuru wa MONUSCO bw'ubutabazi bahawe cyangwa se yabahaye. Bivugwa ko ubufasha bwayo bwatumye barokoka intambara ubwo bari basumbirijwe na M23, aho bagera kuri ni nko ku 1359 babaga muri MONUSCO, bamaze kugezwa bamwe i Kinshasa. Bintou Keita rero asoje uruzinduko ashimangira ko MONUSCO izakomeza kuba hafi abaturage, ikanabashikiriza cyangwa se ikanabashyigikira mu nzira zabo bakomeje gushaka zinzira z'amahoro bashobora gutanga, cyangwa se nabo bagashobora gutanga umuti urambye mu burasirazuba bwa Kongo. Nguyu Bintou Keita rero nuko ibya Bintou Keita bimeze. Birateganywa yuko azashyikiriza raporo y'ibyo yabonye muri uyu mujyi ndetse no mu yindi mijyi akomeje gusura. Uruzinduko yarusoje asuye ibintu bitandukanye cyangwa se asuye ahantu hatandukanye kugira ngo iyi raporo azayikore neza. Reka nkubwire ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, ndakomeza nanjye ngukurikiranira amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntujye kure, mukanyandaje nkushirireho update zijyanye naho imirwano igeze nuko biri kumeera. Gusa ikintu nakwibutsa nuko muri iki icyumweru gishize intumwa za DRC ndetse n'iz'u Rwanda kubijyanye n'amasezerano y'amahoro y'ibi bihugu byombi agomba gusinywa bamaze kugera muri Amerika kugira ngo babashe gusuzuma uko ibintu byifashe. Hanyuma rero ndakomeza ngukurikiranire uko ibintu bigenda bikurikirana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo ugire intangiriro nziza z'icyumweru.